أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. گلی تماشاوان هجا دیسا درس ما یا فقه دست پیکر فقه امام شافعی هم هاتم لسر سجده تلاوته. سجده آیات کو سجده دهنه وقتی مرو آیات بخونه مرو سجده دبه جرات بین سجده تلاوته. چه مرو ناول میجه دبه چه مرو خارج میجه به سنت مرو سجده تلاوته ببه. و انسانی که مثلا سحجی دکه کوی کی آیات سجده خوینه جيرج السنة كو سجدة ببه. دليل بجي أبا ما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما. البخاريش ابن عمر رواية كيات بجي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها سجدته. دبي پیغمبر خده اسمر سورة دخانت سجدة آتا سجدة تدهبي فيسجدوا ونسجدوا. دبي پیغمبر جي چو سجده و ام جي پیرا چون سجده. امجي بيرا چون سجده پیغمبر چون سجده حتى ما يجد احدنا موضع جبهته دبي وصا جامي تجيبين حتى ما جي سجده خو نديت حوقاس ملد شو سجده يعني جماعت شو سجده demek ki vakti ata secde tuhan peygamber xude hem peygamber şu secde aleyhissalatu vesselam hem sahabiye kul denge peygamber sahdiken ve naji peyrat şuna secde disa ve an Abi Davud kan Nebi sallam yaqra anil Kur'an'a دبيجي أبو داود بيجي پیغمبر خدا قرآن تخوند فإذا مر بالسجدة كبر وسجده بيجي وقت پیغمبر خدا آتا سجده تخوند تكبير تاني شو سجده وسجدنا معه أمجي بيرد شنا سجده demek ki tef delilin ku secda tilavata Kur'an'ı sünnete maru vakti ve ayata secde bkhuyna maru her secde ev sünnete disa ve rava مسلم جروات كان أبي هريرة رضي عنه شبهت كنه النبي صلى الله عليه وسلم قال پیغمبر خدا گوتیا اذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد بجي وقت انسان بني آدم آيات سجده بخوينه و هر سجده اعتزل الشيطان ويبكي دبي الشيطان خد آلي كي ودقري يقول دبيجي يا ويله دبي ويل شو مرو برابي يعني ويل مرابي دبيجي أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة دبي بني آدم أمره وهات كم سجدهش خدي را برن و جنة جواره هيا يعني جنة حق دكن وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار بيجي أمر مجي هات كم سجده مسجدنا بمعصيان يا خدي كر مبأمر يا خدي كر اجمرجي جهنم هيا ديسا بخاري روات كيا عن عمر رضي الله عنه قالت بيجي يا أيها الناس حضرت عمر بيجي بجای گلی انسانا إننا نمر بالسجود دبي أم سر آيات سجدة درباز دبن فمن سجد فقد أصاب دبي كل سجدة دبي أوي راست كريا تشتي راست كريا جيودا تسكي باش كريا ومن لم يسجد فلا اسمع لي إكو سجدة جنبي جناه سريتنا يعني أفجي دليل إكو سجدة تلاوات سجدة قلنا قرآن النواجبة بلكي سنته إكو بكي خير جرته إكو ناكيجي جناه جرح حاصل نابه الروايات كده يجي ابن عمر دبيجي إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء دبي خدا سجدة لسما فرض نكيا أنجق أم سرقة فرض بكن يعني وقت سرقة نزل بكن وشاخي سجدة فرض به هاي نخواه سجدة تلاوته يا أخوانا قرآن فرض نابه نفرضه يعني يكون بكي خير قازان كي يكون كيجي جناه جيرانايا عدد سجده تلاوت یکه مثلا چند سجده نه وکی سجده سهوی وکی سجده میجه دو سجده نه بلکه یک سجده یا و یک جه چند زیاده آیات سجده هنش قرآنه مثلا دبی 14 سورت آده هنه 14 زیاده هیا 14 آیات آده درباز دبی یک جه سورت اعراف ده آیات کی سجده هیا سورت رعد هیا سورت نحل ده آیات سجده هیا سورت اسراء آيات سجده هيا سورة مريم آيات سجده هيا سورة حج دو آيات سجده تدهنا سجده کی سورة فرقان ده هيا سورة النمل ده آيات کی سجده هيا الف لام میم تنزيل آيات سجده ده هيا
حامیم سجده کی آیت سجده تده هیا سورة النجم ها کذا انشقاق سورة انشقاق جی آیت سجده تده هیا سورة علق جی آیت سجده تده هیا دمه کی آیات قرآن کو سجده جوارا تده هی و وقت مرو و آیات بخوینه مرو هر سجده سنته 14 جیاد قرآن ده هیا ایکو مثلا سجده تلاوت چا مرو چه سجده مرو تکبیر تنش بوی نیت و دست خواب بلند که منیت از سجده تلاوت قرآن بمش خوده را و صاب بجه الله اکبر و پیش جی جبوی هر سجده جی تکبیر کی دی بینه وقت بجه الله اکبر هر سجده و دو تکبیر بینه تکبیر کی تحرمه یا نیت تکبیر جی وقت کو هر سجده پیش سجده کی تنه به اما او سجده جی وکی سجده لمیجه یا سنة مثلا سجد وجه الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين هذا سنة فيجي بخونه يعني فيجي سجدة تلاوت ده بخونه سنة بشتوي سلام بده بشتوي سلام بده يعني رابع سلام بده أبو شكلي سجدة تلاوت بنجي أما تكبير التحرم والسلامات وده هردو شرط وينه جرى مطلقة تكبير التحرم شيء و معروف پشتش سجده را بیجی معروف سلام بده اوی شرط وینه دیسا شرط مثلا سجده تلاوت گره او شرط المیجه ده هایی که معروف گره به دسمیج نبه معروف دسمیج به عورت مستار به و گره بره معروف قبله به وانا تف اوی شرط چنه شرط و سجده جی گره فبن یعنی انسان کی به دسمیج نکاره سجده تلاوت قرآن به و یا خود مثلا عورت کفشه به نکاره سجده به جرا مطلقا بروينا القبلة بدي سجدة تلاوته چنابه جرا بشرط هنه بجيبين حتى كوبكارا سجدة تلاوته قرآن جي بينجه ام هاتن سر ميجا جماعات معلومة تاريخا ميجا جماعات كنجي دست بيكريا قالوا وقت فما سمع اول وحي جرا هاتي المكه دست بيكيا یا نخو وقت هاتي مدينه هجرت کی پشته چو مدينه نیکا میجا جماعت کریا دبه پیامبر خدا السلام مکه ده میجا جماعت نکریا یعنی پشته هجرت کی دش مدينه نیکا میجا جماعت دکی یعنی 13 سال پشته وحیش پیامبر سلام را هات مکه ده میجا جماعت ند کردن چمی صحابی و چاقی مغلوب بین ند کارین میجه بگیجن هاوی میجه خود جماعت بکن تمالا خود میجه خود کردن وقت پیامبر خود هجرت کرد چو مدینه میجه جماعت و چاقی میش کرد و دام کرد سر میجه جی بجا حکم میجه جماعت چیه؟ عجبا میجه جماعت سنتا فرض کفایتا فرض عینه چی داشته؟ بجا قول اصح ده فرض کفایتا يعني مطلقا جرا گوند كده ميجا جماعت بكرن مطلقا الباجار كده وقت باجار مظلوم به هر محله كده ميجا جماعت بكرنه يعني وقت بكرنه فرضيات سرواني دي تراد به يعني اوجو كي ميجا جنازه چا ميجا جنازه فرض كفايته وقت هنا كي بكن صوي دي تر راد به ميجا جماعت جي وصاد به قول الصحده فرض كفايته جرا مطلقا گوند كده ميجا جماعت بكرنه وياخذ باجار كده المحل ده هر محل كده ميج جماعت بكرنه كو وقت بكرنه استوي اديتر رادبه چمكي اف جماعت كرنجي شعارك يا اسلاميه غير مطلقه بكرنه اگه مثلا نيكرن اگه نيكرن گندك ياخذ باجار كده ميج نيكرن غورا في قوله هنه خليفه الدوله الاسلاميه امام الدوله الاسلاميه تكاروارا واجبت بشر بكيوارانه حتى ميجا جماعات گند خدا و ياخد باجار خدا بدن كيرن كون كان امام اسلام خليفه دوله اسلام واجب السر ونار الشر بكي غورا في قوله هنه اصل مشروعيات ميجا جماعات دچيا خدا جل جلاله بجا استعيذ بالله واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه فلتقم طائفه منهم معك بجي وقت الناف صحابيات بالحرب ده وتل مشكر بلا طائفه کی جوانا بین پیتا مشکن طائفه کی تجی منن قارشی نیارا دشمنا بلا میننا آور در جی دمه کی پیامبر خدا علیه السلام امری هاته کرنه کود حربه ده بجی داهی میجا خود جماعت بکن
وقت حرب ده کو امری هات کردن میجا جماعت ترسه ده میجا جماعت امری هات کردن اشخاص وقت معروف مال خب امینتی به ده اولای معروف میجا جماعت بکی یک جه پیامبر خودت بجع السلام صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر ب27 درجة بجه میجا جماعت شمیجا تنیتیش 27 درجات ده خیره و زفتره 27 درجات ده درجه بلندتره اف حدیث مسلم روایت کیه بخاری هر دو روایت کیه دیسا حدیث کی دی ابو داود روایت کیه باشقه جید به انه صلی الله علیه وسلم قالت بجه ما من ثلاثه دبنين سي معروف في قرية قنت كده بن أو بدن ويأخذ شولي بن شادر هذا بن لا تقام فيهم جماعته جماعات نفادا نيكرنه إلا استحوذ عليهم الشيطان إلا دبي الشيطان دبي حاكم سرسري و الشيطان غلبه الوادكي وانا دكي أسيره خوا دبي فعليك بالجماعة أمانة هر جماعة مجا جماعات بك فإنما يأكل الذئب والقاسية چمکی دبی گوری پازاش کری و در دائما گوری و پازه دخوا یعنی وقتی کو کریه اکو شوانتی کری زانه پازه کیش دائماش کری و در گوری جی وقتی وره وی پازا کو و درش کری و پازش خوره دیگره اما هنه کی بحثا جامی و مزگفت تا بکن جامی و مزگفت چقال اسلام ده مهمن اما هنه کی بحثا وانا بکنه تدی خدا جل جهود بجه وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا يعني محقق مزياف تف خدانا ونج غير خده بيرا غازي كسا كي دي نكن عبادت كسا كي تر نكن إنسان مسلمان يعني جهر وقتي بهتر حالت سجده دا نزنگ خده جل جلاله يعني جيو مكان سجده تكرن عبادت خده را تدا تكرن چی جیبه چی جیب چوک به چه مزون به او مسجدن جوارته گوتن مسجد انسان کی را قلب چه قاز مهمه انسان مسلمان را جی مزگفت او قاز مهمن يعني جامع او قاز مهمن جامع و مزگفت قلب مسلمانانه يعني روح مسلمانانه مسلمان مزگفت تا لپیاد مینن شعور جماعتی و امتیه مروش مزگفت و جامعات علمه هندکی مسلمان کی کچھ مزگفت بقت ہے وہ کی بھی جسد کو بے قلب و روح بمینه و کی بھی جسدیه مزگفت مکتبه براتیو و کبیه مزگفت روژه پنجاره مومنات نبا هف وانا دکه یک وجود دست وانا تخ دست هف مل وانا ده هف دل وانا بهفدو و گره ده دنیا دا مؤسسه کی و کی مزگفت وان هدفا بین جهتونه مثلا دنیا دکی کی جان نظامه کو صهیب رومی سلمان فارسی بلال حبشی ابو بکر عربی هر یکیش قومکی هر یکیش عرقکی وانا بینا بگهنه هفدو ملی وانا بده هف قلب وانا بهفدو را گره بده مؤسسه کی وصا وکی جامعی و مزگفتا تنیه ایرو ام چقاس محتاج وان وصفانه ام محتاج وان منظرانه یعنی دوان صف مزگفتا ده سروک يعني بسروك دولت وبكسي دولمند وفقير مثلا باترون وعيشتي تف صفا كده ملي خودن هفدو المشتكن يعني توكي هفدونا يكشيكي نزيد ترى قماندان وعسكر معلم وطلبه مزن وبتشوك حق التفا مزجفت دوكي هذا ناكو مثلا صفا اول يا وزيرا يا ددوايا وكيلا يا سسيا يا مديرا تشتوصاتنا يعني مزگفت ده هر کس وکی هوا کی برای هر جامعه صفا اول یاویه دیمه کی مزگفت مرکز حیات یا امت اسلام جامعه و مزگفتن یعنی چوا مزگفت جی عبادتنا بوی شکلی مزگفت مکتبه کو مومنا شفدو رد کبرا او مکتبه ده مسئله ایمان ده مسئله دیتر ده مسئله اخلاقی ده مسئله عائله و اجتماعی ده مزگفت مکتبه کوره نشان انسانات ده او مکتبه دوره پیامبر خدا علیه السلام دوره خلفای راشدین ده مزگفت چوا جیه لمیجا یعنی لمیجو عبادت بین بوی شکلی وکی پارلمنت و دولت اسلام بین تمام قراره ده مزگفت ده دهاتا داین هم وکی انوریسته مرکز علمی بین یعنی انوریسته بینش مسلمان را جامین مثلا اهل الصفه تفد و مکتبه ده مأذون بو بین هم جامعه و مزگفت کلها ایمان بین
مرکز فضیلت بین، مکتب تربیه و جیه استشاره بین، هم جیه هم ناسکرین و جیه آریکاریه بین، جیه یکیتی و وحدت بین، براتیه بین. جامی و مزگفت انوریستا و حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، خالد کره ولید، ابو حنیفه، امام شافعی، امام غزالی، ابن رشد الوی مکتب دم ازون بونه. جامی و مزگفت انوریستا بن جوانارا تب انوریستا اسلام ده کو جامینه لوی دم ازون بینه. یعنی عصا سعادت ده مسلمان و مزگفت وکی گوشت و هستی به هفدوره گریدایی بون، هفدوره حلاندی بین. چه زمان مسلمان و مزگفت شهدو قطیان و یا شهدو هاتن قطاندن گوتن دین و دنیا شهدو جدایه، ایش دین باشقه، ایش دنیا جی باشقه، هاوی وقتی تشتک نماکو نهاد سر مسلمانا. روشت بشت عورادا هاو هاتا خویا کرنه، کائنات طاریبی، دنیا طاریبی، قلب و دل رش بین، وی چاخی محبت و حجه کرن جی نمان، براتی اسلامی یکیتی جی نامسلمان دا رابین. جامی و مزگفت نه عبارتش کبر و بتون و داراتنه، بلکه جامی و مزگفت وکی روحکی معنوی مومنا دعوت بال خوده و رسول ایوت که، دعوت بال براتی وت که، دعوت بال راستی وت که، دعوت بال خلاصی وت که. اجابت آوه دعوت وظیفه هر مسلمانیه. یعنی در مملکتی که ده جامی و مزگفت به جماعت بمینن، یتیم و سیوی بمینن، demek ki ehli memleketi gav و gav بر هلاک ودچن. جبر وی لازمه مسلمان دی ساریا جامو مزگفتا کشف بکن. یعنی غایه و آرمان جا آواکنا جامی و مزگفتا بزانن. رب مجل جاود بجا استعیذ بالله انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. انجا خودی ایمان جامی و مزگفتا آوا دکن و احیا دکنه. دي ساعات كدات بجي استعيذ بالله ومن أظلم من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. دبي قالوا كاكيش بي إنساني ظالم ترى إيكو منع دكي ناهل ناوي خودت جامعة دا بذكر كرنه. پیغمبر خدای علیه الصلاة والسلام تشویق آواکنا جامی و مزگفت کریه. حتی وقتش مکه هجرت کری بال مدینه اول مزگفت آوا کریه. لسر پشت اخویا مبارک کلپیچ دیوار مزگفت هلگرتیه بویا نمونه امته. پیغمبر خدای حدیث کی خدا گوتیه من بنا مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله مثله في الجنة وفي رواية بيتا في الجنة. کی جبوی رضا خوده مزگفت کی آوا بکی او خدای تعالی جید جنت ده مثل و مزگفت خانی کی جرا آوا بکی. دی سات بجه اذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قلت يا رسول الله ما رياض الجنة؟ قال المساجد. يعني پیغمبر خودت بجه وقتی هند بر باغچه جنت را در باز بوین هون لی بچیرن. صحابی کی گوت یا رسول الله باغچه جنت چنه؟ رسول خدا گوت جامی و مزگفتن. demek ki avakina camiya neku gere maruf divare ve deriyo bahçe ve xaşik bike. Neku xaşikena camiye teneye avakirin. Belki lazım maruf ruh cami و مزگفت xaşik bike. Lazım enviyacı bizanen vakti cami و مزگفت be cemaat biminen veya xort و جوان cemaata camiye de tünebin. Demek ki ev cami و مزگفت garibin. Ama vakti cami و مزگفت ببین پرچکیش حیات ما ام تف پیر و خورت و جوان جامی و مزگفت تجیب کن وقت ام میجا صبحی و کی میجا جمعه جامی و مزگفت تجیب کن ان شاء الله وی چاخی و دمه او جماعت بن جماعت او امت تجیب به امت ام وی چاخی حق جامعه بدن جامعه لیساجی بحثا میجا جماعت پیغمبر جناب خدای جل جلاله بجا استعیذ بالله و اقیم الصلاة و اتو الزکات و ارکعوا مع الراکعین. هول میجی خواه خشک بکن زکات بدن دیگه میشکر راجی هنجی میجی خواه بکن. مکی اف آیات بجا ارکعوا مع الراکعین یعنی افجی دلیل که کو معروف میجی خواه جماعت بکن. اف آیات امر مومنات که بجا هون میجی خواه بجماعت بکن. اسلام امر تمام مسلمانات که کو عمر خود جاره کی ده حجه ده ورن باهف دمیجا عیده ده ساله دو جاره ورن باهف دروج اینا ده جاره کی ورن باهف دروج دیت ده جی روج پین جاره ورن باهف
وان عبادتا جی بهفدورا بکن امر وهاتیا کرن جبر و مثلا آمر و مأمور پاترون و کارگر سروک و رعیت معلم و طلبه فرصتا کو بین با هفدو جوانا را چه دبی ده عصر بوری ده سروکین دولت اسلامی پشت لمیجا جماعات لسر منبر وها خطاب جماعات دکرن دگوتن ای گلی مسلمانا نکو اسقنشتره وما بوما سروکی و بینما مزنه و حتی از گهداری امر خوده بکن هونجی گهداریا ما بکن وقتی من گهداریا امر خوده نکر هونجی گهداریا من نکن ده حدیثا ما خواندی در جی رسول خوده عليه الصلاة والسلام بيجي إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان وقت مروفك دي كو مزيات شخرا كريا عادات دائما دشا مزيات هون شاهديا إيمان جيرا بدن حقيقة جو إنسان مؤمنة لو را خدا جل جود بيجي استعيذ بالله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله انجاقوان کسی کو ایمان خدا رجع قیامت آنین میجه خواه خوشی دکن زکات ددن غیر خوده کسی کی ناترسن هر تنه وانان امزگفتا آوا دکن شکل کی آوا کرنا مزگفتا آوا کو مروف هر مزگفت لمیج بکه مروف مزگفت بیکس نهیله یعنی وقتی مروف میجه عشای صبح هر مزگفت میجه خواه جماعت بکه هر وکی مروف شوه بعبادت را در باس کری مروف شوه احیا کری وصانه حدیث مسلم ده هیا پیغمبر خدا علیه السلام دویجه کی لمیجا عشاء جماعت بکه هر وکی حتی نیو شب عبادت کری وصانه کی لمیجا صبح جماعت بکه هر وکی تمام و شب احیا کری عبادت درباس کری وصانه دویجاره کی ابن ام مکتوم صحابی کی پیغمبر ما بی ادي حديث دویجه ان برتا قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل اعمى بيجي معروف كي هذا پیغمبر خدا كور بي دمك ابن ام مكتوم بي فقال يا رسول الله ليس لي قاعد يقودوني الى المسجد دبيت كستنا دستم بجم بجاميه افاصلي في بيتي دبي يا رسول اذكار مال خدا المشكن فقال هل تسمع النداء پیغمبر خدا جرا قلت دنج اذان سعدكي فقال نعم دبي يا رسول الله دنج اذان سعدكم فقال فاجب دبي استجابت بك هر جامعه الميجا قابك دمكي رخصت اشترت تنايا دي ابن مسعود بيجي مروه بخازه رجا قيامته بسلمانتي هر حضور خوده بلا ميجا خود جي اذان تيدا تخوندن يعني دمزگف تا ده ميجا خابك محقق خدای تعالیش پیغمبر وره رين هدايت دانينا اف ميجن الجامعه جماعت تنكرن جي جرين هدايتنا به اگر هون میجه خال مالا خدا بکن چاوکی مروج جامع و جماعتا پاش دمینه ناچه جامعه هونوی چاقی ریا پیغمبر خود تر دکن اگر هون ریا پیغمبر خودی تر بکن هونی بکبنه ضلالت ده مدورا پیغمبر خود ده دی مروج منافق جامع و جماعتا پاش دمان مدورا پیغمبر خود ده دی مروج معذور دو مروج کتان بر ملوی وی تانین تخستانا نوا صفیده دمکی قرآن ده اثناء حربه ده جی توصیه میجا جماعت کریه و پر اهمیت داره کیتیو براتیه اشخواه هدف کیا لمیجا جماعت اوه کو روژه 5 جارا مسلمانا بین باهب یکیتا وانا محافظه بکه جبر و وانا به معذرت ناشنا جامعه وانا اقاس کریه کتاب فقه بیجن باجاره کی ده اگر امکان هبه میجا اینه گره معروف دیک مزگفت کی ده بکه یعنی تمام باجر روژه اینه بین جامعه کی میجا خود به یک جامعه کی ده بکن یعنی حقا یعنی توپنوا مسلمانا برهف کی نه مسلمانا اسلام ده تشتکی مهمه ده حقی چونا جامعه و جماعت ده نص صریحانه هر گاوه کی ام باوجن هر جامعه دفتر عمل ما ده بین ویساندن جبر و ترکا جامعه و جماعت خطا کی پرمزنه حتی هنه کی علما گوتنه ای ترکا جامعه و جماعت بکی هر وکی مسجد الدرار ده دمشق کری وصانه تاریخ اسلام ده پر جارا مسلمان کتنه لبن حکم قانون غیر اسلامی ظلم دیتنه ترک ولات و مملکت خواه کرنه لبل تجارا ترک جامعه و جماعت نکرنه حتی قولك الضعيف بيجي هناك علماء قوتنا ميجا جماعات فرض عينه اف قولها الضعيفه اجا هناك بيجي نعمل مال اخو بزاروك اخو جماعات المشتين اف ديسا جي جماعات جامعه ناجري ناجي جاوي خيرا ميجا جماعات جامعه اما وقت معذرت هبه
معروف میجا خال مالا خب زارو که خراب جماعت بکی وی چاخی خیره میجا جماعت جامعیش معروف را تنویساندنه جامعی و مزگفت مال خدا نه جماعت جامعی جی میوان خوده نه در عصر برده مسلمانا ترکا میجی کی جماعت مصیبت کی مزن زانین مسلمانا کی کو میجی کی جماعت پاش بما نتور جامعه اهل جماعت چونا یعنی تعزیاوی بجنجاری کی حضرت عمر دنوا باخچه کی خودت خبتی نگشت میجی کی جماعته جبوی کفارت و خطای خو او باخچش فقیه را انفاق کریه دبی سعید کوری مسیب 40 ساله یک میجا جماعت اهمال نکریه و ترک نکریه دبی حاتم عصام دبیجه من میجی کی خب جماعت به جماعت کر نب جماعت کی کر غیر امام بخاری کس نهاد تعزیه من اگر کوری من وفات کربانا او اهل باجر تب حاتمانا تعزیه من demek ki te fehmi insanı me îro musibet dünyayış musibet ahirete mazındır ve mühimtir dibinin. İbn Ömer dibêje di Medînê de wextê münafıqîtî zêde bî me insanê münafıq û mûmin çûna mêja eşa û sibê mechev dû naz dikir. Her kî divan her du mêja de bihata camiyê me dizanî ew insan mûmin e. Di tariyat ya şevê de her gavekî em bavêjin herin camiyê ev hem qalbê me hem hayata me rûnahî bike. Di qebrê de jî di qiyamete de jî ew ji me re benûr înşaallahu teala. Resulê Xwedê dibêje aleyhisselam mêja yekî camiyê bi cemaat 25 qat xêtir e ji mêja wî ya malê ve ya çarşiyê. Wextê yek xweşik destmêja xwe bigire. Her tenê ji bo mizgeftê ji mala xwe derkeve. Her gavekî derecekî wî bilind dibe li ba Xwedê gunehekî wî jî pê efû dibe. Wextê li mêj bike hatta ciyê li mêja xwe de bimîne ملائكة جرا دعاء كن حتى كو خبر ندي ملائكة بجن يا رب ترحمة قلبي مروي بك وت ويعفو بك أجل هبيا ميجا كي ديترميني هر وكيد نافال ميجا دبي خير جرا تنوي ساندني ليسا پیغمبر خودت بجا السلام هر كي چل روجا ميجا خوب جماعت بك لبله بيجا تكبيرة تحرمه خدا جل جلاله دبر عطا شوي مروي بلا دشينه برعاته كيش منافقيتي يعني اوش منافقيتي خلاص دبي بيري دبي برعاته كيجيش آزاد كرنا آجر جهنمه يعني دبرعات خدا جل جلاله جيرا دشينه يعني وقت يكون معروف چل روجا بي هف تكبيرة تحرمه بيجي إمام معروف ميجا خد جماعات بكي دبرعات مروجته مروش منافقيتي خلاص دبي مروش آجر جهنمه جي آزاد دبي ورده صحبت ما ایروجی خلاص بی حتی برنامه کی دیم تب من خیر و خشیده امانت خدا من السلام علیکم و رحمت الله و برکاته